Hapapan jingkersya na kipai ba kasoyong constituency na kabenta ka Voice of the People's Party VPP hakalection MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kabanlong hakakandai tarik yung arajar rusaw uba aden mila basayo may president bat nong tawan bamenta kan nongkrem ulakana da parsi sapang bersiang ubasakut siing do harendang bat ondal dep pensei da katring pat ukentai ban ai busket kumbau lakular kani ka khana ka ba aden ul ai kalong ha ka jelang pai ba men ha ka santrik yong arajar apusaw ha ka baul ong bau ni mersiang ha ka jaka ban sungu bola light na ka jing sakut siing do ulong pen man ba undak thai ka khli jong ka thring ru ulayo alang bat ka jingsneng na kani khana kalong bau klemran u haram ki balapan bhai u kani ka khana ka ringdur yo ba arden men bau danglong president ka HSPDP bat kumameli ban yarap yo ba samlin malngyang ban yo yak election MDC steng samoy house na maja khan rio bat kumbau MLA ka soyong na ka HSPDP ha ka election MLA arja prau ha ka ba yeladi pat lasarem no na nongkrem uba samlin hak election MLA arjar pulai ula aireng no naka National People's Party NPP but ula syarem no hauba sensyar ku paroi lingdo thaba ka United Democratic Party uba arden ula pun pau ku jingsosi ba onda ki ba uyarap kila job hak election MLA arjar pra kim khen snap shu yau but ki ong ba balai on snap sayo briu balarem election but kabalala ban penlong yu but e no ya kam president ka HSPDP kuman syukudo ba kani ke jelang kalong ban pan jingkersyan nak bantau kertong ka party sya kani election MP u Dr. Ricky AJ Sengkon ho ki phat pa ngadon ko ka khala ban yu hi snap pa ya kani ka khala ngampat ya tho hangno ru henrai ngere tho hapreng jongpi hagani ka por ka pamenta ula don uwi ummersian pat ha ka jlamoy kumngot ya ka sieng sakut harendang badan la sakut hangni harendang lasno jinjar lawak nong sumar latak dawai emjam lasok tagasni klam jam lakat balik emjam lawak nong yara lasdang raiko ita imresian don gibong enyi don diwe balak banyara ngadwan yalam mipi kele dapen penaru lada don manu balapan sei kani kesiing nagarendang kacanga nganda ai daga busket kabaremha mutngan ai painong kabaheba oh lawan yalam utawai perot daga tering kalau ketering to balai hanglo ta ang to kesinto ila ang ita utaw mersiang kata ka tering ka busu ya ka kli bakal sei ya kata ka siing but andra der ita mersiang ila kila sopunga lala ta siing labdi ila bam jimbam ba kata ka tering kong haba ila der kigini baro ta amno ke biscuit ke junga ita mersiang yang gumno papan ni ke biscuit ladang ka thai ka kli to pa pelayap bapri kata katring hakni thai thali kai ke jing sneng ga niyo anangta ka jing sneng ga baki batai kalong kuni u haram u klemran yo bala lebha ya bu ngalarung lut ya ni galat ya kesnong soyong ja ayu house nem arajar khatsau men bangadang long u chief executive member jong the district council ladon arngut ki samla rangba nangi napo soyong baru we ni kita audio MLA barim jompi kilawan bani kendu yang hapo district council kilawan bani kendu yang hapo ye kilawan bani thu yang jing long jing man jong kata soyong constituency ba utau MLA uba peniar pot uba pen pat ikish nong ki thau ubale sat de ngalas nos oh hateng kita jauh mat ru habaki keren oh ong kumno kumta ban ngalarung sekali ke dong ka than boro koi ngalapin syai ki pat ba bagi de ben tep kala ka jong por ngalapin syai ki pat ba bagi de ben ting oh le bat kala poi ka por pagawan kato election MDC oh ngala ai jimodiu baun senge no nagataka kam sorkar bautre ku maharal only you to maharal joki resign no pen ye pon ye MDC pen job la job shisha ka MDC bat nang tuwan si family aja khat prang ila tray shitam ngalarem no yelidi ula job
Ndra dep job on the last tang bagi keren iki kam ki jam buku presiden juga parti berong pet nyemla ban sia mare ban penstep kata mare thau sarkar ken mau ya nongrim kabila keren show pai ba wo mi pembanta ka kentin na uta nias ngat le siu menram atau kadi kata pai ba kabagi nong soyong di so tengah banyak snow mar kata tau ko ki pai ba bi hikai pia kani kapor kamlong kabadai lada dai sisa bagum ginang alam ni bagla ban yalam kadai hok panong em barden wala da pila penjok pila tresita manaya ndai kani galinti ka pilam ka bakla em ngamla ban priang ndai nyong kanong rimti ngila letti so pai ba aga tu kapor ngila ong ti yu pai ba bangin wanra no ega sarkar seng rulum naga tagadao ngila ete lok hapreng ka HSPDP bat UDP namari bu ya kata ka thong banwanra ya ka jingkela hagan ya ri ka jingi daga bani yokno ya ka sarkar kabamdan kongres kabamdan BJP ongela thak sishate kini ki sarkar rithor nyongin wanra no daga jing skor men sim ngela trei shitam oh hot snew bok ngala dem kamdei ka jing snew bok ngala banong namar ka de jing priya juble bagan nipat ka voice of the people party ngala dem borong em kumnong inchilik trei menta baga BJP Katu pat balong ngaku mu presiden juga parti ladangai kendo ikibriu kinanya area barden for election pikiran kumno mentatang tiap election finale trade ke BJP ngakwa man perong ruka ini wang tosi ingin mekerki nre em krem snap namar balai ban snap fiu menrem pengsa menrem sa mentawa dia mencopa ini man kata-kata kopi pat babi ngakwa bagi ngin snowku kini menta lada pim snowgu ngam snowye sagat teler katien katli sagat taunang sagat thok sagat lepin syukur yo pai ba oh ki pai ba be namar kata snow bangari ban kren ya gani nga don hok ban kren ya gani nga mat hagani ka kinti ka pamta ya ki ba kom gini ki chat briu ki ban not ban teler yo tau tlit ya ki nangalam ki bala beten linti ya ki ko ki pai ba be Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya